my name's Joe. I'm a co-director of King of Products. We're a local company from Snowdonia. We produce biodegradable bike care cleaners, and we're here today to support Antur Stiniog, the official opening day of the new trails. I come here a hell of a lot, keeps me out of trouble. Love the place. You couldn't get a better place. That's why I've been here 228 times today. Love it. It's down to these guys that run it. Spot on, fantastic. That mass start was amazing. Sa ddim enw mwy I mi mewn beicio mynydd na Steve Peat. Mae o'n arwr I fi. Lot o bobl wedi bod dros 20 mlynedd dwytha. Dwi'n cofio fo pan ni'n cychwyn beicio a trodd y gret dilyn o lawr a mynd y ddau y runs heddiw yma. A just gret I gael fo yma a hefyd just a fun event gathon ni'n top. Ond ddim y ras, ddim y ras oedd o. Ond just cael fo I ddilyn allan y fanna, just hwyl, gweld 100 o feicwyr yn ymuno, rhedag I fyny rall at I beics, a wedyn just fatha gêm rygbi wedyn yn trio ffeindio I beics, a mynd I lawr y llwybr glas newydd. Oedd o just gen gymaint o hwyl. Mae hael allan yn tywynnu yna ni, mae'r cwrw'n llifo, mae'n gret gweld gen gymaint o bobl yma. Wedi gefnogi trac newydd sy'n ma'n Antur. Be dwi ddall yna dros 200 dymol yn reid heddiw, sy'n gret. Plant gyd yma nawr chi'n peintio'n cael hwyl. So yndi na, diwrnod da. We've had a great day today. The weather's fantastic, the sun is shining, mountain biking, superb. Gyda ni anwyledig yn chwarae ben y to. Mae pawb yn cael barbecue. Mae beicwyr I gyd dros 200 yma heddiw. Da gweld gen gymaint o bobl lleol yn dod I fyny I ymuno a gweld beth da ni'n neud yma, enjoyo'r hael, enjoyo'r diwrnod, a just gobeithio yna llawer mwy o ddefnodiad fel hyn I ddwad.